تشریف کے نہ ہو. اور ایک حقیقت ہے کہ اساں میں بیک سرائکی شاید نے آکھا ہی کہ انہا شیر چول میں یاد کر کے صحیح مانے اچھا سوال سکے بھائی موقع تے برحال ساکون زبان رشیا کیوں ہے؟ ان دی رشین لینگویج ہے. انگلش کیوں ہے؟ ان دی زبان ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں انہیں 5 ریاست ہیں. انہیں جب 5 زبان ہیں سکاٹش ویزے بئیے میں دنیا ہے. ایک شناخت پہلی گال ہے سرائکی دی یا تو کون ہے. انگریزی چاہدن ہو آ رہی ہے. میں سرائکی، میں پنجابی، میں سندھی. یہ پہلا کوئسچن ہے. لہذا قومی شناخت ایک سب پتہ ہے یہ نیگیٹو فورسز چند لوگ کہ جناب یہ لسانی مسئلہ وہ بھی لسانی دنیا دا ہی ملے. یہ عبدالباسط بھٹی صاحب بیٹھن تھے لسانیات دے پروفیسر ہیں. ای ملے دنیا دا بڑا آدمی ہے نوم چومسکی فلاسفر ہے جہاں امریکن صدر بھی جڑا ہے نا انہیں نال بہمان اعزاز سمجھتے. نوم چومسکی لنگویسٹک دا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے ہارورڈ یونیورسٹی دا. یہ میں نے ان کی عمر 100 سال ہے اور بہت بڑا فلاسفر ہے. لہذا زبانیں دی اہمیت اور ان میں سرمایہ ہے. ان میں جی میں گیس دے ذخائر ہیں، جی میں سونے دے ذخائر ہیں، جی میں آخری گال کرنا بیاں وہ یہ کہ دوجی جنگ عظیم تھی دنیا ہے. دوجی جنگ عظیم دے وچ جاپان شکست کھا گیا اتحادیں کو. اندو تے انگریزاں نے قبضہ کر گیا، امریکہ نے قبضہ کر گیا. اون بادشاہ کو جڑا جاپان دا بادشاہ ہے قیدی بنا کے پیش کیتا گیا شکست خوردہ کو. اون کو اکھو نے ہاں بھئی تیری تے اے سزا تے اے جرمانہ جاپان ساڈا غلام راسی سارا کچھ راسی. اور انہیں ایک شک یہ بھی شامل ہے کہ ہن جاپانی زبان دی بجائے تھا انگریزی زبان چلسی. تے جاپان دے بادشاہ آکھا اتحادے کو میرے کو دولت گن گنو، میرے جاپان دے قبضہ کر گنو، میری گردن لہا گنو. میں رو کے آکھو سی کہ ایک مہربانی کرو میرے کو میری ماں دھرتی دی، میری دھرتی دی، میرے ملک دی زبان نہ کسو. لہذا سب کو فخر کرنا چاہیے. ساری زبان، یہ ساری دھرتی، یہ سارا وسیق، یہ سادہ سرمایہ ہے، ساری شناخت ہے، ساری دولت ہے. لہذا اساں انہیں آدھے سی سرائکی تھکر بہوں انہیں ہی ترویج کوئی نہیں کمپلیکس فیل کرنے لو. بھائی تساں اربان روپے فنڈ رکھ دے ہو اردو دی پروموشن واسطے جڑی پاکستان دی ٹوٹل 1.7% ہے 1947 ہن 2.5% ہے. اون دے واسطے اربان روپے رکھ دے ہو. ایویں سندھیالوجی بول سندھیالوجی واسطے زبان واسطے اون دے واسطے اربان روپے رکھ دے ہو. پنجاب بھی دی پروموشن واسطے رکھ دے ہو. یونیورسٹی تک PhD پشتو یہ نال سادے نال ہے سادے کول بڑی مشکل نال کوئی 100 روپیہ نہیں رکھا میں کوئی سرائکی ادبی بورڈ سرکار نے 50 سال تو بنایا ہوئے سرائکی ادبی بورڈ کو دینن شرمناک گال ہے. 550 روپیہ 550 روپے نال کوئی پمفلیٹ ہی چھاپ سکتے کتاب. لہذا یہ تو سادہ فرض ہے کہ اساں جیتوں نے اپنی دھرتی نال، اپنی شناخت نال، اپنی قومی سرائکی قومی شناخت نال اساں نہ جڑسوں اپنے سیاسی سطح ہوتے نہ ساکو صوبہ سرائکستان مل سکتے نہ ساکو حقوق مل سکتے. اور اساں جڑا انگلش میڈیم بے شک انگلش میڈیم ہو. آج کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو ایڈا بڑا ایشیا دا بڑا لیڈر جیلے سنگھ تقریر کرے گا یوں کوئی اردو تقریر کوئی تمام تقریرات سندھی بے نظیر وڈی لیڈر ایشیا کی جتنی انہیں سینکڑوں تقریر سندھ سارا سندھی زبان ہے. ان کا پوترے بلاول انہوں چھوڑ دے گی 12 سال کی جنہیں شہید تھی یہ محترمہ وہ اج بھی وزیر خارجہ جنہیں سندھ جلات رکھ دے سندھیا تقریر کریں گے. آصف علی زرداری 5 سال صدر رہ گئے ایک دفعہ اردو تقریر نہیں کی تھی سندھ.
لہذا اگر وہ کر سکتے ساکو یہ احساس سے کمزوری جو نکلنا چاہیے اپنی اولاد کو اپنے بالغ کو اساں فخر نال سرائکی بولنی چاہیے. سرائکی سارے خواجہ صاحب کی زبان ہے, ساری دھرتی کی زبان ہے, ساری شناخت ہے. اگر آصف علی زرداری کو شرم کوئی نہیں اپنی ماں دھرتی زبان بولن نال انہیں پوتر کو کوئی نہیں سب کو کھڑی گیا. لہذا میں یہ گزارش کرے سا مہربانی شکریہ. ماشاءاللہ لوگو تو چینج کر دوستو سینئر اگوان سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی عبدالستار تھہیم سنگھ اپنے خیالات کا اظہار کرے دے پیا. اگر تسا آج یہ وڈے ڈی بھی میں خاموش تھی کہ بیسو اور عبدالستار تھہیم تھی گفتگو دو بعد کوئی تاڑی بھی دی میں ماری باپ بولی دا کٹ تسا کی میں منے دے پہ ہو ہیں سنگھ. ہی دوران 22 آف یوتھ دے نوجوان اپنی پوری ٹیم دے نال تشریف گن کے ہیں. اسا انہاں کو جی آیا اسا 22 آف یوتھ دی ٹیم دے بے حق فرائر ہیں آئی دے ماں بولی دے کاٹھج وہ تشریف گن ہے. میں میڈم دعا بخاری صاحبہ کو گزارش کرے سا جڑی ڈسٹرکٹ دی پریزیڈنٹ اینڈ ویمن ونگ دی سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دی آمین اپنے خیالات دا اظہار کریں. میڈم دعا بخاری صاحبہ. رانا صاحبہ دے پن کی انہاں دی مدر لینگویج اردو ہے لیکن سریکی اچ اپنے خیالات دا اظہار کریں. سریکی نال محبت السلام علیکم. سب سے پہلے تو تمام لوگ جو آج کے اس دن میں شریک ہوئے بہت شکریہ. اسپیشلی جو خواتین آئیں ان کا بے حد شکریہ. سائرہ دادی کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ جیسے کہ ہر انسان کی کلچر کی اور ثقافت کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے جو اس کی زبان ہوتی ہے. یعنی کہ ایک زبان آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو زبان ایسی چیز ہے جو آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہر سال سرائکی لینگویج کی پروموشن کے لیے ہم یہ ایونٹ کرتے ہیں اور ہر سال ہم مزید اچھا کر رہے ہیں اس کو. یہ ایک ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اور اس بات پہ فراز صاحب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے ایک دفعہ, کیونکہ اتنے عرصے سے ہمارے خطے میں اگر کسی نے سرائکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور سرائکستان کے لیے بات کر رہے ہیں وہ صرف فراز. اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم یہ صبح لے کر رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کا اگین بہت بہت شکریہ کہ آج آپ لوگ آئے اور آپ نے یہ ثبوت دیا کہ آپ لوگ اپنی مادری زبان سے کتنی محبت کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت اہم چیز ہوتی ہے. اور ہم تمام لوگوں کو اس سے محبت بھی کرنی چاہیے, اسے پروموٹ بھی کریں. جیسے عبدالستار صاحب نے کہا کہ کمپلیکس میں نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کی جو بھی لینگویج ہے آپ اس کو پروموٹ کریں, اس میں بات کریں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اپنی جو مادری زبان ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. جی آئیے شکریہ, بہت شکریہ. نعرہ سراکی! نعرہ سراکی! نعرہ سراکی! رانا فراز نور زندہ باد! رانا فراز نور زندہ باد! ملک ظفر ہاس زندہ باد! رضوان ہاس زندہ باد! ملک رضوان ہاس زندہ باد! سریکستان دا نعرہ لاؤ سارے. سریکستان زندہ باد! ماں بولی سریکستان. آج دے میزبان بھائی رضوان خان صاحب, ڈاکٹر ظفر خان صاحب دے بھانجے, میں گزارش کرے سا کہ وہ تشریف گنا میں اور اپنے خیالات دا اظہار کریں. بھائی رضوان خان صاحب واسطے زوردار کلیپنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام چیئرمین ایس ٹی ٹی جناب ڈاکٹر ظفر خان صاحب, وائس چیئرمین ایس ٹی پی,
میرے اسٹیج پہ بیٹھے انتہائی معززین رانا عاشق نون صاحب، باقی کا نام میں معذرت کرنا پتہ کوئی نہیں، خان صاحب بیٹھے سارے کو، میری بہن میرے بھائی السلام علیکم۔ اج ماں بولی ڈیہ دے حوالے نال اچھی گالیاں کر گئے پہلے والے مقرر، تے میں تھوڑا جہا اندر مزید ایڈ کرے سا کہ جے کو اپنی مدر لینگویج تے فخر کو نہیں نا، میں تو وہ انسان ہی کوئی نہیں۔ وطن نال محبت، زبان نال محبت، بندہ جتھے جمدا ہے پلدا ہے اون دے نال اگر محبت کوئی نہیں نا، میرے خیال ہے کچھ کوئی نہیں۔ باقی میرا تعلق پیپل پارٹی نال ہے، پیپل پارٹی نے ہمیشہ سرائکی زبان دی، سرائکی وسیب دی، سرائکستان صوبے واسطے ہمیشہ آواز اٹھائیے۔ سب کو پہلے گیلانی صاحب نے سینٹ چوں مشترکہ جڑا سارا اجلاس آئی اندر چوں منظوری کرائی سرائکی صوبے دی، تے انشاءاللہ آنے والے وقت اساں سرائکی صوبہ بھی بڑے سوں۔ تے میں رانا فراز احمد نون صاحب دی کابشاں کو سلوٹ پیش کرے نا، رانا تاج نون صاحب، تاج لنگا صاحب سوری معذرت، ان دے بعد اگر میں کہہ کو جٹھے نا اور رانا فراز جنہ انتھک محنت کیتیاں، تے اج الحمدللہ میں سرائکی خطے جتھے وینا انہاں دے پوسٹر ضرور نظر آنے، اساں پھردے رہنے جگہ جگہ تے وینے، تے میں کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے، میں پورے ملتان واحد چیئرمین بڑا ہمیں سٹی چوں پیپل پارٹی دی ٹکٹ تے اندے وچ میں فخر رانا فراز احمد نون صاحب دی بھرپور کافی شامل ہیں، میں انہاں دا مشترکہ کینڈیڈیٹ ہاں، میں رانا صاحب دا بھی تے پیپل پارٹی دا بھی، تے میں ہمیشہ مشکور رہنا اس چیز دا کہ انہوں نے میری بڑی مدد کی تھی، تے میں سرائکی ایس ڈی پی دے پلیٹ فارم تو پیپل پارٹی دے پلیٹ فارم تو میں چیئرمین بڑا دوسری دا، تے میرے ماموں ہمیشہ اوبلائج کریں تے انہاں دا میں ایک مزید شکریہ ادا کرنا چاہنا، انہاں ایڈوانس آخ دیتا میں کہوں کہ باقی اساں جتھے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کرے سوں ای سیٹ دے ہوتے 214 ایم پی دی سیٹ دے ہوتے سارا مشترکہ کینڈیڈیٹ ہو سی، میں ہمیشہ شکریہ بھی ادا کرنا تے انشاءاللہ میں جتنے میرے برا بیٹھے ہیں سارے میری بہنہ بیٹھی ہیں، میں آج وعدہ کرنا انشاءاللہ اسا قومی صوبائی اسمبلی ویسو یا نہ ویسو جتھے میرا موقع مل سی، اگر میں پہنچ گیا ہوتے تے اپنے خطے دی، اپنے صوبے دی، اپنے زبان دی انشاءاللہ اتھے بھی اسا پرچار پیسوں تے بھرپور اسا آواز اٹھے سوں انشاءاللہ سرائکی صوبہ بڑھا کے راسوں اسا تو سارے میرے نال سرائکی صوبے دی نعرے دا جواب دے سو، نعرہ سرائکی، سرائکستان، سرائکستان، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ دوستو بھائی رضوان خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں دے پیار اور ہی دوران سارے خوبصورت دھرتی دے لکھاری بھی ہیں، ادب نال بھی تعلق ہے، اور جڑے ویلے آلین یقیناً ساکوں یہ وسیب دی جڑی بوئیں ہے ان دی تمام محبتاں دا اندازہ تھی دے کہ کیڑا سونا آلینن۔ میں آج دے کاٹھج بھائی محمود مہے صاحب کو جی آیا کو دا انہوں نے بے حد تھوڑائے تھے تشریف گن کے آئے، شاہد کوکب بھائی تشریف گن آئے انہوں نے بھی بے حد تھوڑائے تھے، سرائکی دھرتی دے سینئر اگوان میں گزارش کرے سا شفقت میدلہ صاحب تشریف گنا میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرے سے تمام دوستوں کی بھرپور کلیپنگ ہے۔ شفقت میدلہ رانا فراز نون صاحب میرے وسیع سارے سینئر مہاندرے شاعر ادیب دانشور سیاسی کارکنان جیو سرائکی جیو سرائکستان۔ دوستو آج مادری زبانہ دا عالمی نہیں، صرف سرائکی نہیں، دنیا بھر دیا تمام قوم ماں جڑا اپنے ہومن دا شعور رکھیں اپنا جی منینے پہ، اور میرے خیال دے مطابق تسا انتہائی باعزت باوقار
اور باشعور لوگوں جڑے اپنی مادری زبان دے ڈی مناون واسطے اتھا کٹھے تھے وے اساں تڑے شکر گزار ہیں دوستو ایک بحث رہی ہے میں چھوٹا جہا سیاسی کارکن ہاں لیکن سن 85 تو اسرائیل کی تحریک دے نال وابستہ اج بہت سوکھا کام ہے اساں جیلے ویلے نوجوان آسے چھوٹے آسے سکول کالج پڑھدے آسے یقین کرائے سارے اپنے گھر سرائکی کہنے بولی بندی سکول کالج جوان کے ساتھ شرماندے آسے اپنا اظہار نہ سے کر سکتے کہ اساں سرائکی گھر نال تعلق رکھے نہیں یہ تواڈے دے لوگاں دا کام ہے سرائکی ادیب دانشور شاعر دا کام ہے سیاسی لیڈر دا کام ہے سیاسی کارکن دا کام ہے کہ انہاں تواڈے تے تاثر پیدا کیتے تا کوئی احساس دیوائے کہ سرائکی ہون کوئی معرومی دی یا کوئی بد تہذیبی دی یا کم تری دی گال کہنی سرائکی ہون وقار دی گال ہے سرائکی ہون این گال اظہار ہے کہ ساری تہذیب ساری زبان ساری ثقافت ساری قوم سارے لوگ ہزارہ سال پرانے ہیں اور ایک دھرتی واسن اور اتو دی ثقافت دے اتو دی زبان دے امین ہے آج سوکھی گال ہے آج کوئی بحث کرے نہیں اصل تو چلے والے گال کرے جیسے والے لوگ آئے اسی سرائکی زبان کی نو آ گئی ہے اصل پاکستانی ہے اصل مسلمان ہے اے والا نمہ رپھڑ کیوں پہ پہنے ہو بہت مشکل حالات دے اندر بہت سارے لوگوں نے بہت گمنام سپاہی ہزارہ نہیں تعداد جنہوں نے شاید آج کسا نام ہی نہ جان دے اسو ہزارے لوگ نے قربانی دے کے آج تواڈے دلاں دے اندر ایک جذبہ پیدا کیتے کہ تسا فخر نال کھڑے تھی کہ آپ سکتے ہو کہ ساری زبان سرائکی ہے اساں سرائکی قوم ہے ساری زبان اوہ معتبر ہے جی میں پنجابی معتبر ہے اردو معتبر ہے سندھی معتبر ہے بلوچی معتبر ہے پشتو معتبر ہے اور صوفیاء دی دھرتی آج تک بھی پچھلے 30-40 سال دی جد و جہد کوئی ایک تشدد دا واقعہ کوئی نہیں انہوں نے جمہوری انداز دے نال سرائکی کارکنوں نے سرائکی لیڈروں نے اپنی گال ملوائی ہے کہ ایسا سرائکی ہے آج یہ کوئی بحث کہہ نہیں اگر کوئی کرے گا ہوتے تو لا حاصل بحث ہے لا یعنی گفتگو ہے یونیورسٹی چلے والے کوئی زبان رائج تھے کریے ٹی وی کے چینل ہے لوگ پڑھتے پہن کتابیں ہیں لکھتے پہن پی ایچ ڈی دی ڈگری سرائکی لکھی پہنی پہی ہے تو اے آج جڑا کوئی بحث کرے کہ دسو سی سرائکی زبان ہے یا کہیں نہیں میرے خیال اومن وڈا پاگل دنیا کے بیا کوئی بنا ہو دوستوں کوئی بحث نکل ورنا چاہیے کہ سرائکی زبان ہے کہیں نہیں زبان ہے ہزاریں سال پرانی زبان ہے اتھو دے لوگے کی زبان ہے اور معتبر زبان ہے اگلی گال ہے اسم ساری زبان کو محروم رکھا گئے سارے لوگوں کو محروم رکھا گئے سارے خطے کو محروم رکھا گئے سارے ثقافتی سیاسی حقوق اور نہیں پہ مل گئے اٹھے سارے لوگ پوچھتے تو ایسی اور تارا صوبہ کڑن بڑھ سی ایسی وہ تاری زبان دیوال محرومی کڑن تھی سی واضح آگا پہ لیڈر سوچتے پہ ہو جیلے اتھو دا ہر سرائکی پبلک جڑا ساتھوں سوال کرے دے صوبہ کرنے مرسی تو آنی زبان کو مقام بھی نہ زبانہ دے برابر کرنے مرسی جڑا او اپنے اندر وڈاپ محسوس کرے سی کہ میں سرائکی ہاں جے توڑی لک دے بدے ہوندے ہو بھی بیوین دے ہو کہ نہیں آج بھی سرائکی کو لڑ دو اس طرح بالے بھائی سکھاؤ بالے کو اردو بھی سکھاؤ بالے کو انگریزی بھی سکھاؤ ساکو کئی زبان دینا نفرت کوئی نہیں بالے کو سرائکی بھی نال سکھاؤ 50% ساڑھے جو آج بھی احساس کمپنی دا شکار ہے جڑے گھر ہے کہ اپنے بالے نال سرائکی نہیں ہلا سکتے وہ کلیم کیا کرے سر تے این آج بھی میں زیادہ ٹائم لگے نکالی گاؤں لمبین والا جیتی رکھوں سارے لیڈر بیٹھے اساں مطالبہ کریں کہ حکومت کنے ریاست کنے کہ اساں کو زیادہ نہیں مانگ دے اساں سرائکی زبان واسطے اوہ حقوق مانگ دے جڑے اردو دے ہیں پنجابی دے ہیں سندھی دے ہیں بلوچی دے ہیں پرائم سرائکی رائج کر دو سندھی رائج ہے سرائکی کی حکومی سرائکی خطہ دے اندر اساں انہاں دے پورے ملک وچ کر دیو کم از کم سرائکی جڑے اضلاع ہیں اتھائی کو پرائمری سطح تے رائج کیتا ونے مہربانی شکریہ دوستو سینئر رحمان شفقت میتلا صاحب اپنے خیالات دا اظہار کرے دے پیان میں میڈم شہانہ
شانی صاحبہ کو خطاب دی دعوت لسا خواجہ سرار کمیونٹی دی پنجاب دی پریزیڈنٹ ہیں اور جڑے ویلے یہ ہونی عمرے تو آئے تو جڑے ویلے عمرے دے آن میں انہاں کو میسج کیتے بے کہ ماں بولی دا کٹ ہے 21 فروری ماں بولی دی ہے تو انہوں نے وائس میں کو بھیجیے انہوں نے کہ خواجہ صاحب انشاءاللہ ماں بولی دی تقریب پاکستان جا کے اپنی دھرتی اجمانے سو ایک باری تاڑیاں انہاں واسطے مارو زوردار میڈم شہانہ شانی صاحبہ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج تے بیٹھے قابل احترام جناب چیئرمین صاحب فراز نون صاحب, انہاں دے نال ظفر خان صاحب تے حاضرین مجلس, تمام عہدیداران, تمام اتھے آئے ہوئے دوستوں کو السلام علیکم. میرا نام تو کو پتہ ہے شہانہ عباس تے اسمی فراز صاحب دی تحریک دے میں چھوٹے موٹے کارکن ہیں, انہاں دے نال انہیں انہاں دی آواز تے لبیک کرنی ہے. تے جویں تساں اپنے صوبے یا اپنے حقوق یا اج جویں اج ماں بولی دا عالمی دی مناون دی درد رکھیں دے وے, یقین منو خواجہ سرا بھی انسان ہیں, انہاں دے بھی سیم ایویں جذبات ہونے جویں تواڈے لوکاں دے جذبات ہوندے نے. میرے نال میری دوست بہاڑی تو آئین, جہانی منڈی تو آئین, انتاپور تو آئین, وہ پنجابی بولے نے. میں انہاں نال ذکر کیتے آج دے دین دے حوالے نال ماں بولی تے واسطے ماں بولی کیا ہوندی ہے. والا میں انہوں کو سمجھائے کہ جیڑی زبان تسا گھر دے بولیں دے کیڑی بولیں دے, والی انہوں دسے سا پنجابی بولیں دے ہیں. میں کہ جیڑی پنجابی زبان ہے وہ بھی ساڑا اساسہ ہے. جیڑی بھی پاکستانی زبان بولی ویندی ہے ان دے تحفظ دی خاطر اے ہون پروگرام جڑا ہے خاص طور تے ساڑے سرائکی نوجواناں نے, سرائکی تاریخاں نے ایک گال کو جڑا ہے ہائی لائٹ کیتے ایک چاہتے بھی تسا اپنی اپنی زبانہ دا تحفظ کرو. انہاں چ میں انہاں کو دعوت دی میڈم نبیلہ ہیں, انہاں دا میڈم رانی ہیں. تے آخر دے مقصد ہے کہ جد تک اسا لوکاں کو بہ کے موٹیویٹ نہ کرے سو, انہاں کو دسے سو نہ ڈیاں دی اہمیت. تے دوجی اہمیت جڑی صوبے دی ہے وہ میں اسا یہ جان دے کہ اگر سرائکی صوبے یونیورسٹی زیادہ پڑھ سن تو کیا انہیں سرائکی دے بال پڑھ سن؟ بالکل ہی میں کہہ نہیں. اے سرائکی صوبہ جڑا ہے اندہ نا سرائکی صوبہ ہو سی, حقوق سارے نے یکساں ہو سن. جیڑی کوئی تا زبان بولے نے یا جیڑی کوئی قوم دو ہے یہ ہنے دا اپنا صوبہ ہے. خیبر پختونخوا دے وچ کوئی سارے پشتون کہہ نہیں راندے, ایویں سندھ دے وچ سارے سندھی کہہ نہیں, بلوچستان سارے بلوچی بولن والے کہہ نہیں. لہٰذا ساری گزارش ہے اپنے لوگوں کو کہ اے شعور بیدار کریں, جڑے دوسرے لوگ ہیں انہاں کو اعتماد وچ گھنیں, انہاں کو سمجھاویں کہ اگر اتنا تعلیم آسی, اتنا روزگار آسی, اتنا اچھے روڈ بن سن, اگر اتنا ڈیولپمنٹ تھی سی تو وہ تو سارے واسطے مشترکہ ہی ہو سی. انشاءاللہ اساں سرائکی تاریخ دے نال ہیں, دامے دمنے قدمے سکھنے جڑے لے ساکو فراز صاحب سڈیسن جتھا ہی سڈیسن اساں انہاں دے نال حاضر ہیں. جتنے بھی ساڑے اتھا دوست احباب تشریف گن کے ہیں, اساں عہد کرنے ہیں کہ ساڑی کمیونٹی دی اندر جیڑی بھی کوئی زبان بولن والے ہو سن, اگر خطے سرائکستان وچ رہندے ہو سن تو انشاءاللہ وہ فراز نون صاحب دے نال کھڑے ہو سن. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے گال ادرک میں نے عشق دی ہے, میرے گال ادرک میں نے عشق دی ہے, میں نے پر پرواز سرائکی لیوں. بابا سرائکی سائیں ظہور احمد دریجہ صاحب, سائیں شریف خان نشاری صاحب, سائیں حاجی عید احمد دریجہ صاحب قافلے دے نال اج ماں بولی دے عالمی دہاڑے دے اوتے تشریف گھنے ہیں. انہوں نے نال حسان صاحب کی پارٹی دا وفد ملک جاوید جنرل صاحب دی قیادت دے تشریف گھنے ہیں. سائیں شریف خان نشاری صاحب, سائیں ندیم خان نشاری صاحب, سائیں جاوید جنرل صاحب, حاجی عید احمد دریجہ صاحب, محترم ظہور احمد دریجہ صاحب تشریف گھنے ہیں. 7 بسم اللہ 9 لاکھ بسم اللہ جی آیاں کو سجاوا میں اکھی ٹھہرے. ماں بولی دا یہ عالمی جہارا جہاں جو پوری دنیا دے وچ منایا ویگا پہ, انہیں اساں اپنی سرائکی زبان پوری
دے وچ جڑے خطے تے جیڑی زبان بولی ویندی ہے اس سارے زباناں سارے کتے قابل احترام ہیں، لیکن ساڑی دھرتی ساڑی زبان سرائکی زبان میٹھی زبان تہاڈی اور ساڑی زبان سعید ظہور احمد ریجا صاحب، شریف خان لشاری صاحب، ملک جاوید چنر صاحب اپنے پوری ٹیم دے نال کبھی تشریف گھیرنا ہے۔ چیئرمین سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانا فراز احمد نون صاحب، سعید عنایت اللہ مشرقی صاحب، رانا اقبال نون صاحب، سارے دوستوں کو ویلکم کرنے پہ سعید ظہور ریجا صاحب، حضور خوش آمدید۔ سعید جاوید چنر صاحب، شریف خان لشاری صاحب، دریا وچ گاواں ول گیت چنا دے گاواں سندھ دریا وچ گاواں ول گیت چنا دے گاواں ول گیت چنا دے گاواں ستلج دا ارمان لو سدا عشق سرے کسان شکریہ سعید۔ تمام دوست اپنے اپنے نشستیں سے تشریف رکھے سن، تمام دوست اپنے اپنے نشستیں سے تشریف رکھے سن۔ میرے گالا جاک میرے عشق دی ہے منیر خان بلوچ صاحب، میرے جلال کو دھرتی دا مان، میرے گالا جاک میرے عشق دی ہے میرے پر پرواز سرائکی لوں، اے چمٹا کنٹھا گدھڑا جھلا میرے سب انداز سرائکی لوں، اور میں مینے سٹھنے شکوے سب دے آ رکھم راز سرائکی لوں، ہر گیت غزل کوکب دا سرساز آواز سرائکی لوں۔ آمان والے سارے مہمانوں کو خوش آمدید آتے ہیں۔ تشریف گھیرنا سر سعید تنزیل الرحمان صاحب، تنزیل الرحمان ملیزائی، آپ پی ٹی آئی یوتھ ونگ دے عہدے دار ہیں، لیکن سرائکی دھرتی دے سپوت ہیں اور سرائکی دھرتی دے نال سرائکی زبان دے نال اور سرائکی تحریک دے نال بے پناہ محبت کرے ہیں۔ بھرپور تاڑیاں نال استقبال کرے سو سعید تنزیل الرحمان ملیزائی صاحب۔ سخی سرور ویسا ون کو سے جمرا پیسا سخی سرور ویسا ون کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بڑے بھائی جناب رانا فراز نون صاحب، ساری ملتان دھرتی دے عظیم پروفیسر، ملتان دے سکالر جناب ظہور احمد ریجا صاحب، اسٹیج تے بیٹھی ہوئی خواتین تے میرے تمام دوستو السلام علیکم۔ میں پہلے تے آج ایک چھوٹا جیہاں تعارف کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ ظہور دریجہ صاحب تے رانا صاحب میں کو بخوبی تے میری بیک گراؤنڈ کو بھی جانیں۔ اگر اتنا ظفر ہاں صاحب، رضوان ہاں صاحب موجود ہیں تو ظفر ہاں صاحب بھی ہیں تو وہ بھی ذرا میں کو سامنے اپنی زیارت کروا لے سن۔ میرا تعلق 1818 جڑے میرے نواب مظفر خان ستوزی صاحب کو شہید کیتا گیا ہے، انہاں دے نال ایک بزرگ، انہاں دے صفہ سرار، انہاں دے وزیر اعظم، انہاں دے ساتھی ظفر خان صاحب بھی آ گئے۔ سردار شیر محمد خان ملیزی صاحب ہم جی کو سارے دھرتی دا قاتل، ساری دھرتی دا بدبخت راجہ رنجیت سنگھ نے جڑے میرے نواب مظفر خان ستوزی کو شہید کیتا ہے، انہاں دی اولاد دے نال تے سردار شیر محمد خان جڑے انہاں دے سپہ سرار ہیں، میں وہ سردار شیر محمد خان کی 7ویں نسل تواڈے سامنے موجود ہاں۔ رنجیت سنگھ کو راجہ کہنی ہے، منے نہیں کہنی نہ آدھے اصل تو منے نہیں کہنی سے تے میں ایک گال اونی وار جڑی وار ظہور دریجہ صاحب نے کیتی ہے،
दे प्रोग्राम है तो उन्हीं में एक प्रोग्राम गाल भी अपने की तो मैं राणा साहब के सामने भी गाल करना चाहता अज असा सियासी कारकुनान है, असा सियासी लोग हैं। मैं राणा महमूद हसन साहब को गवाह बना के आखाई, मैं ज़हूर दरीजा साहब को गवाह बना के आखाई, आज मैं राणा महमूद हसन राणा फराज नून साहब को भी गवाह बना के आदा पिया, तो तेरे तमाम दोस्तों को गवाह बना के आदा पिया कि राणा साहब चाहे मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सी, चाहे मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो सी, चाहे मेरी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी हो सी या कोई सियासी जमात हो सी, सब तो पहले मेरा नाल लफ्ज लगन वाला मुल्तानी हो सी, मेरा सरायकी हो सी। असा तुहाडे नाल इस सूबे वास्ते इस खिते वास्ते हमेशा कदम ब कदम चलसूं। एक गल मैं ये करना चाहता, राणा साहब भी बैठे, ज़हूर दरीजा साहब भी बैठे, मेरे उत्ते हुणे पिछले दिए जेड़े वेले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर कागजात नामजदगियां थींदियां पईयां हन ज़िमनी इंतखाबात वास्ते, मुल्तान दे विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 400 कारकुनां दे नाम FIR दर्ज दियां ते उन्हें चो एक नाम मेरा भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह 302 नंबर होंदी कातल दी दफा मेरे उत्ते उन्होंने 302 पा दिता है। 302 सीरियल नंबर 302 मैं उहदे विच दहशतगर्दी दी अदालत दे विच असां पेश थे ऐसे सियासत कारकुनां वास्ते जिहड़ा हथकड़ी है वो साडी ज़ेवर है, वो साडा ज़ेवर है ते जेड़ी जेलां हैं वो साडा सोहरियां दा घर है। इंशाअल्लाह ई धरती वास्ते, ई खिते वास्ते, ई वसेब वास्ते असा अपनी जाना भी देवन वास्ते तैयारी से, असा अपने आप को जेलें भेजन वास्ते भी तैयारी से। क्यों? क्योंकि साडे बुजुर्गों ने अपनी लाशें चवाई हैं। मैं एक गाल करेना, मैं एक गाल तुहाडे को सवाल पूछना चाह, राणा फराज नून साहब को क्या जरूरत है कि जो इतनी तहरीक चलेंदे पे, ज़हूर दरीजा साहब को क्या जरूरत है कि 75 साल की उम्र 70 साल की उम्र आके एक सियासत वास्ते एक खिते वास्ते आवाज चाहते पे। अगर वो बुजुर्ग थी के अपने एक खिते वास्ते आवाज चाह सकते, क्या असा नौजवान असा तुसा अपने खिते वास्ते क्या लड़ भी नहीं सकते? साडे खिते का पैसा होवे, साडे खिते की अजनास होवे, साडे खिते की कणक होवे, आओ चौधरी पंजाब पूरे सरायकी वसेब को लेकिन अगर सरायकी वसेब के अलावा कहीं शहर दे विच लाहौर लगे वनो, गुजरात लगे वनो, कितों मैं को दिखा दो कणक थींदी होवे, कहीं भी शहर दे विच दिखा दो कि अंब थींदा होवे, कहीं भी शहर दिखा दो कि मुल्तानी सोना हलवा मिलता होवे। मुल्तान की अजनास दे विच सारी सब तो बेहतरीन जी अजनास है खची है मुल्तान के मुजफ्फरगढ़ दे विच थींदी है। सादी खुराक सादी ते हैवी थीमिंग साडे उत्ते बदबख्त लाहौर वाले असा इन्हां लाहौरियां दे जड़े है ना गुलाम बन के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि असा लोग अपने आप को खुद कमजोर किया हुआ है। मैं राणा साहब ने मेरे को एक दफा गाल की है, मैं अपने हल्के दे विच यूनियन कौंसल दे चेयरमैन इलेक्शन लड़न वास्ते तैयार है मुल्तान दिए। मैं को राणा साहब ने कहा कि तंजील खान तू जेड़ी मर्जी पार्टी खड़ो से मेरा तेरा वादा है कि मेरी जमात तय को जड़ी ये सपोर्ट करे सी। राणा साहब तुसा सपोर्ट करे सो ना करे सो, मैं राणा इजाज नून साहब को तुआरे कदम च मिले सा कि तुसा आप सपोर्ट करे सो। इंशाअल्लाह जमात जेड़ी हो सी मैं वाला था पिया, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के आदा पिया, मैं अपने नबी को गवाह बना के आदा पिया, मैं रब्बे काबा की कसम खा के आदा पिया जमात जेड़ी हो सी लफ्ज सरायकी हो सी, सरायकी सूबा हो सी, सरायकी हो वसेब वास्ते हो सी। राणा साहब आखिरी तो एक बड़ी गल कर देवा, तुहाडी काविशा को मैं खैराज तहसीन पेश करेना, ज़हूर दरीजा साहब की भी मैं काविशा को खैराज तहसीन पेश करेना। मैं आइंदा चंद दिहां दे विच अपनी नौजवान नस्ल की तरफों एक तहरीर लिखता पिया। इंशाअल्लाह और तहरीर जी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वैसी जेडे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो उन्होंने मैं एक दरखास्त लिखता पिया, तो इंशाअल्लाह मैं उन्होंने को एक मुकदमा भी लड़सा कि उन्होंने यह आखसा कि जरा सारे सरायकियां का सारे वसेब का हक है साकू क्यों नहीं दिता पैदा पिया। मैं छोटी जी गल तुहाडे कोल पहुंच गिना, सारी मुल्तान दे विच अमरसन कॉलेज इंड मौजूद है, पूरी अमरसन कॉलेज को तुहाडे सारे दोस्त अस जानते हैं। मैं आखिरी गल करना चाहता केड़े बंदे दे शख्स के नाम रखा गया ये अमरसन कॉलेज का जेड़े बंदे दे नाम अमरसन रखा गया। अमरसन एक अंग्रेज है, क्या असा
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵਣ। ਅਗਰ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅਮਰਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਾ ਵਜ ਸਕੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਾ ਵਜ ਸਕੀਂਦਾ ਹੈ? क्या सारी ई धरती के नां दे उत्ते सराइकिस्तान दे उत्ते नां दे उत्ते नहीं रखा वज सकिंदा? सारे तो तलीमी इदारे भी जेडे हैं सारे हुणे एक भाई गाल करके गए कि सारे जेडे किताब तलीमी अखराजात वास्ते 500 रुपये देते पैन। तुस 500 की गाल करेंगे तो सारे को ये तो गुलाम बनाया गया कि अमरसंग इत्थों चला भी गए, पर सारी जेडे तलीमी इदारियां दे नां हैं वो जेडे हैं उन्हां दे नां ते चलते पैन। आखिर में इहो आखसां राणा साहब तुहाडी अजमत को, जहूर साहब तुहाडी अजमत को सारा सद सलाम है। तुसा जिथे आखो ए मुल्तान दी धरती दा पुत ए तुहाडा छोटा भिरा, तुहाडे नाल मैं पहले भी वादा कीता है, मैं अज भी वादा करदा पिया कि इंशाअल्लाह जमाता अपनी अपनी हौसन सादा तुहाडे वास्ते, ई खिते वास्ते, ई खिते दी औलाद वास्ते, ई खिते दे नौजवानां वास्ते ते आने वाली नस्ल वास्ते तुहाडा पसीना होसी, मेरा खून हो सी। इंशाअल्लाह इस सूबे दे हक वास्ते तुहाडे नाल हमेशा जद्दोजहद करे। तो आखिर च हिको नारा सराइकियां दी औलाद हीवे, सराइकी बोलना नहीं वे ते पर एक नारे ते जोश होवे ते मजा आवे कि अज सराइकियां ने जेड़ा सराइकियां दा कि जोश होवे, जज्बा होवे तो पता लगे सराइकियां ने नारा लाया है, नारे सराइकी तेरा हक मेरा हक, सराइकिस्तान सराइकिस्तान तेरा हक मेरा हक। मेरे नाल नहीं अपने सराइकिस्तान नाल ते अपने लीडरां नाल मोहब्बत इजहार करो जा, जरा जोर तो होवे नारे सराइकी तेरी शान मेरी शान, सराइकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों सारे को लिस्ट काफ़ी लंबी थी गई है। तमाम मेहमान सारे किते मौजूद हैं और सारे ही खास मेहमान हैं जिन्हें दोस्तों का नाम अनाउंस किए जिन्हें का नहीं किया। सारे दोस्तों तो दरखास्त है 2 to 3 मिनट के अपना मौक़िफ़ दिसन क्योंकि ज़्यादा तो ज़्यादा दोस्तों को टाइम देने। तशरीफ कहना सन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतहरिक तरीन नौजवान एनर्जेटिक नौजवान हैं। बहुत कम वक्त पार्टी दे विच बड़ी तेजी दे नाल अपनी जा बने भरपूर तारे दे नाल इस्तकबाल करे सो सही राणा मुबशिर नौन से इश्क तेरे किसान हो सगर इश्क तेरे किसान हो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह आज दी सेमिनार का इनाकाद सराइकी ज़ुबान को उजागर करने वास्ते और सराइकी ज़ुबान जिमें कि आज दा दी मदर लैंग्वेज डे है और असां ये साबित करने वास्ते ई प्रोग्राम का इनाकाद कीते कि असां अपनी माँ बोली दे नाल अपनी ज़ुबान दे नाल प्यार करने हैं। जिमें कि शायर में आखे सारी बोली माँ दी बोली है सारे नाल सराइकी बोली कर, सारी बोली माँ दी बोली है सारे नाल सराइकी बोली कर, भावे जितना है तालीम करी लजपाल सराइकी बोली कर, मैं को माँ आख्या हा झोली विच मेरा लाल सराइकी बोली कर, भावे मैं को माँ आख्या हा झोली विच मेरा लाल सराइकी बोली कर, भावे जितना है तालीम करी मेरे नाल सराइकी बोली कर। दोस्तों मैं खिराज तहसील पेश करेना अपने लीडर राणा फराज नून साहब को, मैं लिखे वसेब को जितना भी जरूरत पईए राणा फराज नून ने लब्बैक कीते, मैं लिखे सराइकिस्तान दी गाल होवे ए इस्लामाबाद दी खड़े हम थे, मैं लिखे सराइकिस्तान दी गाल होवे ए पेशावर में खड़े हम थे, मैं लिखे सराइकिस्तान दी गाल होवे ए लाहौर में खड़े हम थे, मैं लिखे सराइकिस्तान दी गाल होवे ए मुल्तान दी विच खड़े हम थे। जितना भी सराइकी वसेब को जरूरत पईए मेरा लीडर सफे अमल दे विच आ अजने सराइकी वसेब ते ना कमर तो मुतालबा करेगा
सदा इश्क सरेगिस्तान हो। और मैं आखा इवें समझ गिरा मैं दुआ को आता पिया दोस्तों ओ पुत्र ना अपनी मां दा है जेड़ा बेगैरत मुंह फैलादा है जब मां धरती दा दर्द नहीं ओ तीर खतन दे नाल है। अगर तुम्हारे अंदर मां धरती दा दर्द नहीं मैं समझता हूं तीर खतन है। तेरा जुनून मेरा जुनून फराज नून बोली बोला इंदे उत्तों जिंदड़ी बोला इंदे उत्तों तुसा दोस्त जेड़े आए बैठे हो अपनी मां धरती का दर्द रखते हो तुसा तशरीफ घेना हो तुम्हारे मोहब्बत हैं असा तुम्हारी मोहब्बत दे बेहद मशकूर भी हैं मकरूज भी हैं। हमेशा सारे खिते दे नाल जुल्म और ज्यादती की वेंदी है। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमेशा हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले जिमें के निगरान हुकूमत ने निगरान सेटअप ने पाकिस्तान के अंदर जितने नवे जिले बने हैं जितना जड़ा डिवीजन बनाया हा उनको मुअत्तल नोटिफिकेशन मुअत्तल कीता हा। अल्हम्दुलिल्लाह सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी कोटा दूध यूथ विंग ने अपने दोस्तों के नाल कोटा दूध के अंदर एहतजाजी मुजाहरे भी कीते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुनने को मिले कि जितने भी अजला हैं उन्हें को बहाल कर दिया गया ये खुशकिस्मती भी है। और ये गाल दसन का मकसद ये हा अगर असा अपने हकूक की गाल न करें दे तो आज सारे जिले बहाल आज कोटा दूध जिला बहाल ना थी था। अगर तुसा अपने हकूक की गाल करे सो तो आपको सूबा मिलसी अगर तुम इवें चुप की थी इवें चुप करके गूंगे बैठे रहो अलेसो भी ना वो जी मदन माँ भी जे तक बाल रोवे ना माँ भी खीर नहीं देती जब तक अपने हकूक की गाल न करे सो उम्र तक सारा सुबह मैं दा काम ख्याली है। बस मैं ये पैगाम देना इजाजत चाहता कि नहीं मुकदा शर शैताने दा क्या बनसी कल बेईमान दा मैं मुखलिस ओदा दुश्मन हां जो दुश्मन है इंसान दा। दोस्तों आज के इकट्ठे च ताजर विंग दे सदर सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी दे दिलावर खान खाकवानी मियां फराज 92 दे ऑनर भी हैं और तशरीफ लेना है नसा उनको एक बारी भरपूर अंदाज क्लैपिंग नाल इस्तकबाल करे सो तमाम दोस्त एक बारी क्लैपिंग करे सो सजना में नखी थरन आज दे मां बोली दे काठे तशरीफ लेना है नसा बेहद थोराए थे भट्टी साहब खान साहब जितने दोस्त आए नसा तमाम दे बेहद थोराए थे। सराकी कौमी इत्तेहाद दे यूथ विंग दे सदर शहजाद अवान साहब भी तशरीफ घेना उन्हें कोई खुशामदीद आखे सी। हुण तां जागो सुते लोको पानी सिर तो उतार के थींदा हुण तां जागो सुते लोको पानी सिर तो उतार के थींदा हक दी गाल तां जिथ के रहेगी जान सुनाण ते वार के थींदा जान सुनाण दी गाल करण ते तशरीफ घेना सन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी दे सीनियर अगवान सही राणा आशिक हुसैन नून से सही राणा आशिक हुसैन नून से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान सारे खुश आमदेद। असा मेज़बानी से हर बंदा अपने अपने अंदाज दे नाल गाली करेंदा भी है ते मैं भी सराइकी दे विच कुछ गाली करे ना और वो हन गाली जहांगीर मुखलिस दिया गौर करे सो साकू मन्नण तो इनकार कीता वने साकू मन्नण तो इनकार कीता वने सैद सादी सदे सिर तो गोली वने नुक्ते नुक्ते को तोलन तासब दे विच साडी बोली ज़माने ते रोली वने वर्का वर्का किताबें दा कीता वने हर लिखारी दी तहरीर तोली वने
साडी बोली दा खाना भी खाली होवे गाल ऐवान विच भी ना चोली वने ई तो पहले जो मुखलिस इवें थी वने सैद सांगे समल कुछ अगुआ करो हक में दी हकीकत सुञाण किते हथ उधाड़ेल दी गिच्ची दा सुहा करो असा रूह च लथी रेत हिसे असा हंज को पीवण जानते हैं असा लीर कतीरा वेस वाले हर फट को सीवण जानते हैं असा साह को पिन पिन पुंजहारन असा मर मर जीवन जानते हैं क्या थीसी अंदर नस्लें दा ओ सब कुछ थीवण जानते हैं कोई ख्वाहिश भी नहीं पूरी थई असा दर्द मजीद ते जींदे हैं मता चाक पवो अते सेहत वाले हुण ही उम्मीद ते जींदे हैं मेहरबानी वाह जुल्म हा बहुजोर ते डिठे मजलूम को खामोश वल जमीर मुदा लोग हन या किस्मत के बारे रह गए इमें वक्त दामन ने जा को मद्देनजर रखे हुए तशरीफ गना से सही सलीम अंसद साहब इस्तेमाल करे सो सही सलीम अंसद सामने मोहतरम आज दे ये खूबसूरत दिहाड़े थोड़ा जल्दी से थी आओ ते इत्मीनान आगे से थी आओ आगे दा बाइस से ये गाल थोड़ा आगे से थी आओ आगे से थी आओ सराइकी बस बस धरती दे मुस्तकबिल दे दारुल हुकूमत विच सोजवान और सराइकी सुजाग सराइकी इतना कट्ठे हैं वाह वाह मैं इत्तेफाकन अपने काम सबब मुल्तान आया हुआ हम बाद में कैफी जामपुर की तरफों हर साल असा ये जहाड़ा एहतमाम के नाल मनेंदे हैं ते अज दे ही जहाड़े मुल्तान होवन दे पारू मैं ये प्रोग्राम में शिरकत को फर्ज समझे भी और तारी खिदमत हाजिर थियां मैं इनायतुल्लाह मशरकी साहब की खिदमत गुजारिश की है कि भी मना अले उन्हें दी मेहरबानी मोहब्बत जो उन्हें मेरा ना दे दीते मैं तमाम शुराका को आज दे ही खूबसूरत मौके थे कट्ठा थी वन दी मुबारकबाद पेश करेंगा और उम्मीद करेंगा कि इमें इत्तेफाक और इत्तेहाद दे नाल असा अपना पंथ नपड़ेसूं और अपनी मंजिल तक पहुंचूं आज इतना तमाम सुजाग लोग कट्ठे हैं अज का ये जहाड़ा मनावन का पसे मंजर दसन या हिंदी गर्ज वायत बयान करने की मेरे ख्याल जरूरत कोई नहीं ना ही ये दसन जरूरी है जो सराइकी कितना कदीम जुबान है सराइकी जुबान इमाम जैनुल आबिदीन की मादरी जुबान है और इनका पस मंजर ये है कि भी आप दी वालदा माजदा जिमेले इथों अपने सावरे घर गए सराइकी वसेब की ये रीत और रिवायत है आज भी सारे वसेब के बेशतर इलाके में जड़ी न्याणी है वो अपना पहला बाल अपने वबेदीन दी आमद दे जहाड़े नजदीक थे आप दी वालदा मोहतरमा अपने वालदैन के घर तशरीफ गए आप दी आमद के बाद जे मेरे इथों वजन लगे आप दे वालदैन ने एक कनीज होने दे नाल रवाना की थी जेड़ी जो बाल दी खिदमत गुजारी और ओ कनीज दी चूंकि मादरी जुबान सराइकी है
او بال نال سرائکی زبان وچ گال موڑ کریں دی اور لوریاں بھی سرائکی زبان لکھیں دی. تو امام زین العابدین دی مادری زبان سرائکی ہے اور امام زین العابدین دی زبان کو دعا ہے. یونیسکو دی رپورٹ کے مطابق 6000 زبانہ بولیاں میں دیں اور ادھے زبانے کو ہی وقت جڑا ہے ختم تھی من کا خدشہ ہے. لیکن سرائکی زبان کو ختم تھی من کا کوئی خدشہ اور خطرہ کوئی نہیں. جو ای زبان کو امام زین العابدین دی دعا ہے کہ بھی ای زبان وچ جڑا ہے امام حسین دا ذکر تا قیامت جاری رہسی. میں اپنی گال کو لمبا نہیں کریں گا اور گال کے اختتام پہ میں ایک دفعہ بلا گزارش کرے سا کہ بھی سرائکی تحریک کے حوالے نال میں دانستہ گال کرن کو لوگ گریز کریں گا پیا جو سارے دوست والا عادل کے بھی سرائکی تحریک کے خلاف تو چارج شیٹ پیش کر دیتی ہے. لیکن اتنا ضرور آکساں کہ سرائکی تحریک وچ لیڈر زیادہ ہیں کارکن گھٹ ہیں. ہر بندہ لیڈر سمجھتے اپنے آپ کو لیڈریں دی خدمت وچ کی گزارش ہے کہ بھی وہ اپنے آپ کو کارکن دی سطح تے جنگے لیکن حسین سرائکی تحریک اپنا پانچ نبڑے سی اور منزل تک پہنچی. میں نعرہ لویساں اور دیکھساں کہ بھی اتنا کون لیڈر موجود ہے اور کون کارکن موجود ہے. سٹیج کے بیٹے میں دوستیں بولی میں لیڈر بنتے جواب کی توقع کرے ساں نعرہ 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 سرائکی نعرہ 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 سرائکی نعرہ سرائکی نعرہ سرائکی. سلیم انصر صاحب اپنی گفتگو تے نال گلے شکوے تو حکم تا کر روح نچ پوسی جی میں نچن دا ہوندے ڈھنگ نچسی. تو حکم تا کر روح نچ پوسی جی میں نچن دا ہوندے ڈھنگ نچسی. ہر تان تے تان دا رقص ہوسی باہ باہ نچسی ونگ ونگ نچسی. دریجہ صاحب جڑے رنگ آکھیں ہوں رنگ نچسی بے رنگ آکھیں بے رنگ نچسی. بھاویں شمسو آکھ انگاریں تے لوں لوں نچسی انگ انگ نچسی. تاڑے دے نال استقبال کرے سو ساڈے تھل دے مہمان تھل والے بین دے نال ساڈی سرائکی ثقافت تے سرائکی جھمر پیش کرانا دے پن سائیں پنل خان تے ہوندی پوری ٹیم. بین دول دے نال پنل خان دی ٹیم جھمر پیش کرے سی سرائکی جھمر. کیونکہ میں دیتا پیا ہم دوستیں دے چہرے دے ہوتے تھکاوٹ محسوس تھی نہیں پی ہے تو آپ کو تر و تازہ کروں آؤں جھمر تو محسوس تھی دے سے. اچھا دوستو شرم نہ کرے سو انہیں نال رلتے اپنی تہذیب و ثقافت دے نال محبت کا اظہار کرے سو. شریف خان لشاری صاحب اچھا مرشد شاہ نواز خان مشوری صاحب تے میرا محبوب محمود مہی صاحب. اچھا اگر تہاڈی جھمر نہ ہوئے تے اتھا جھمر لگے اچھا یقین کرو ایویں لگ سی مرشد کیویں تھی سکتے. بالکل صحیح محمود مہی صاحب. اچھا یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں ویلے کال کریں گے روح رقص کریں گے.